Vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chaw vin jingka pha Lahdoh Zomi sim somni lekhat Saturday ni khuin jong jingka thuso ngai ki du hite thuso ngai taw hite Zomi council hon zani Zomi sim somni Friday ni khuchon thupon an boluvin security force ho ji athina na to langching man bi hausapi lunghem pi na thu phongovin nu hoi khling en thina to ji a boina na thung ho athua sei tha hi a kinup tu na ding adi sa naw thu ho phongdo vin chule total shutdown ji a ki man cha na ho su boi ji in chuchi total shutdown an gi phongdo sa cho apet in Lahdoh Hihen tin Zomi council hon an het sau vin total shutdown ji a he su gen thina an thung ho su be hi na dinga panla hi zo na ding in an het sau vi chule mata khumuna Assam Rifles che get kom vela a sim thu bom akimat do an chunga phamo sa naw thu ho phongdo vin chuchi thilso chu phata khul chena ne hi na dingin dimanan bolovin chule chutia an chon ho maddo hi a gona pi hi na dingin Zomi council hon dimanan bolovi Meite students ki loi khom na khat all manpur students union hon zani chon press release khan sodo vin Phubala muna lo bol mi ho meithala ga kap ho so gang thei piana dan dung zuya gona pi hi hen tin nge na an bolovi president's rule sunga chutu banga chatlo akimat do lo wang ko na kipi lo wa hi le government chunga ta sanna mi pi hon anei lo ding hitai tin a phongdo vin chuchi thilso to ki saya government in action ala lo wa hi le manpur state chunga law and order to poi ki ti hi aki sei mai hi lo ding hitai tin zong all manpur students union hon hin phongdo ta vi Minister of Home Affairs MHN galetul subay na dingin panalaw vin suspension of operation SO group hoto ki hona talks anei vin phai cham to kinai namun la suspension of operation SO kem hot chundo a hina dinga kinup tu na anei nungwa hitabang thilsu hi iti hunglun jing thei hamtin all manpur students union hon do na zong na bol vi chule hunglung ding ni kho ho a lo bol mi khon ki chat ti zat na imacha nei lo khila lo na to ho ki to thei na dingwa government in panala na ding vin all manpur students union a publicity and information secretary serto reng nei ercom kitipan phungdo e all manpur students union hobo hilovin Federation of Civil Societies FOCS tia kiminwa honjong chuchi Phubala muna thilsu chu phomosa naw thu ho phungdo vin thimo chanuvi chuchi thilsu chu president's rule noya manpur government in monazo si akipo diu hi tin jong FOCS on phungdo vi thilsu thlun na mundo kinai cha chun Central Force SSB ho bangkar khat jongomin chuchi Central Force ho chun lobol mi ho gabulu akun ho ana lethu lobu apongol he jingetin Federation of Civil Societies FOCS on phongdo vin lobol mi ho gabulu akun ho kuki hot sunga state government in anta to agot na apelo wa hile ki phina sangta ki bowling hitin jong Federation of Civil Societies on phongdo vi sule Federation of Civil Societies on se be na wachun ichi lobol mi ho thadinga ki go hin Indian economy zong hata to khate ding hitin jong phongdo vi All Manpur United Clubs Organization amuko honjong chuchi to gon chu sangten thimo chanuvin Manpur gamsunga president's rule sunga tilsi hoisita athun na hola ichi Phubala tilsu jong hi khat hin SSB post bo hilovin kuki thing ni ho chon Central Force of post tam ta hin kho khelwa itidana chumun chan chu hung the hi wamtin amuko in don jong na boluvi Manpur state sunga president's rule ki koina hali athingtan ahin la chamnal mon omne dinga to gon ki chi hla pi head pon Manpur state sunga president's rule ko jing theina dinga chudabang thilsu ho chu ki su do sa hamtin all Manpur United Clubs Organization in agin monau thu ho phongdo vi Manpur security advisor Kuldeep Singh Zong amuko en thimo chanu vi mehlai CSO hon chu chi thilsu to ki saya thufon tamta bol do jing se ozong hilovin member of parliament Bimol Akoijam in zong chuchi thilso thunamun Phubala munachun amata zong agachin amun betha na zong aganin chule chuchi thilso chungchanga selisa zong agani chutobang thilso ho vela thuna chunga phamosa na thu kho MP Bimol Akoijam in phongdo in chule ama pan sebena gale tol chi thla sa jingding de ho ama chang phat chom na ding ki gel ho na to hi tin zong MP Bimol Akoijam in phongdo chule ama pan se na chu chi thilso chu phata khul chin ne hian lang chule central government la state government in global mi ho ven bit na dingin pan na satain law hen tin jong phongdo chu chi thilso to ki sai chon security force on pan ala po vitin MP Bimol Akoijam in thimo chanin
lo bol mi ho hitia ki bol hi security force so chumun vela lo pium hitam security force on mi tham ho aveng bit zo po vitin Bimol Akoijam Center for so thimo chani mele hon chu chi Phubala thil su to ki sai chen ki phinna na sata bowling to gonjong simovin ain la martyr nu hoi khulin thina tu nung hin mei lei sia so ho zo alung dam jep danin om do tan athu hi athip jep danin om do tai mei lei pasal khat mei changin aban aka pha pa cho hospital akijen namuna chun mei politician khat rameshwar thona jam kitban Vilna ganein chuchi thil so to ki sai chen security force so thimo chanin ama pan politics ki chep nop man agamang tai chuchi Phubala thil so to ki sai chen mei sia so hon ti ho khom na ne vien kilo na bol ho head hi pon shutdown apon do diu ham apon do lo di ham wang head hi poi lo buna mei thal aban an ki gap kha pi pa ki su kha na mun cho Manipur police IGP pale officer tam te in Vilna ga nei ve chuchi thil so to ki sai chen Phubala ko na apun ba mera pai bi hole mei lei sia so hon zoi meeting khat na nei vin ipi abol diu ham sei the hi pon thil so thun nung chun mera pai bi hon shutdown ki bowling hi tia an pon do sau hin ipi hin bol diu ham sei the hi poi Manipur Governor le Chief Secretary chule Security Advisor in thil so thun mun cho visit ga bol hen ti a mera pai bi hon ano wa hi mei lei lo bol mi khat aban mei changa kha ji mai main mei lei hon pan satai na law vin Manipur a hot ling hil jing vin mei lei sia so hole mera pai bi hon dem na thupon an so da vin politician hon pan law vin MP Bimol Akoijam ki sanin amunta aga chon ludin central government head taking khop hilin pan aga lain kuki ho cho bano he na thi mo chang hi taw vi ai la martyr nu hoi khulingin langching ban bimuna thina tu namun cho kuki se so lam kai hon Vilna aga nei ham aga nei lo ham head hi poi chuchi Phubala muna thil su so do chun meite media hon amun cho ga de lut loi chel jing vin vano he dingin thil su chu cover aga bol pai nga lo vi ei ho kukte gam sunga thil su athun ting le media person ho head sa ding go omji be se pon amun ta a coverage ga bolding a hlom hle zin chuti ji chun kukite gam sunga thil su a nami su hi po wa hi le kuki media team ho head sa loi di wa tep na hung ki bol hi thu so oi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin ni khu pha